Ministro Agricultura, Pesca, Pecuária e Floresta rejeita conaba assunto fa Ankarau e o município Manatutu nebe hofolin rihung ida atusia sia dolar americano no considera informação ne lalos. Ministro Marcos da Cruz hatou preocupação ne ba jornalista sira ia Palácio Governo dele quarta-feira loron sanolo resen rua fulam fevereiro tinang ne. Nya informa, total karau nebe governo tau ia Manatutu hamutuk 50 racing 5. No karau sirane se tau ia centro 5, no cada centro se tau karau sanulu racing ida. Komposto husi inang sanulu, no amang ida, hodi halo programa karau timor susubeng. No nia parte sidak siu informação ruma, husi ema nebe fa Ankarau, kona ba foling nebe sai preocupação ia público ne. Dari 1900 lalos kali. Karau lima nulu resin lima duni. Karau ni saya tahu ya sentro 5, sentro ida hijak ni saya tang karau sanu resin ida, inan sanulu amang ida. Boti halu dun programa karau timor susuben duni. Nah sana foli ida tiham 1900 karau ida ni lalos kali. Kontrak ni Ini direktur Jeneral Maasina mas au beri ya meida Macedonia au mau sudah direktur sih au ni ko puli la ko ya ni baka kalau lembra ni ambe kontrak itu bos kontrak ni ini direktur Jeneral Maasina bagi au ni la kontrak le nebe au imagina kata la ko ya ni mas au ni la los Ini ide 1990 bakarau ide ini la. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor Pós. Janela informação ba emogoto. Atua tem informação atual dia kliu. Kita haluha. Hane botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.